Mbukeli uwuthumelile umbono wakho weVideo malungana nokuthi wenza njani uma ubona umuntu noma abantu endaweni ohlala kuyona bephula umthetho welockdown. Kwimeko ke yabantu abangakwazi ukumamela abasaphithizelayo kunangoku baphandle apha sinode siyincedekeleyo into umuntu uyawuthukuza iqonde ibe kanti ilapha kuye okanye mhlawumbi ibe sefamilini kuye kulapho ke ngokasho wayiqonda uba ngabana thina hayi i-serious le meko yale COVID-19. Baningi abantu esibabonayo bephula umthetho, kodwa phela uma umuntu ephula umthetho wena kumele ukuthi usebenza nje kuphela imask yakho kanye namaglove akho ukuthi wena uhlala uphephile noma ngabe yena uphula umthetho lokhu kungagcini sek-affecta wena. Mina umsakazi la ngihlala khona ngiyabaxwayisa impela ukuthi abayeke ukuhambe estradini bengazi ukuthi bayaphi. Umuntu akaphume ngoma konesidini azivikele futhi angaphumi umuntu ehlenyuka emgwaqeni. Noma ngabe ngibona abantu ngiyabaluleke nje ukuthi abahambe baye bewuvanzi, ngibaluleke ukuthi abahambe baye endlini ngaphandle uma ngabe uthenga into ebalulekile. Akekho umuntu ongabaziyo ubungozi beligciwane icorona. Wonke ubani uyayazi uba esi sifo asihleki kwaye siyabulala.